Hello, tunihin vasi thingcham chanela nago ho thusim anangai kit ute nago hi ithangmi chanpiu hola a kinai pi penu a hi India sunglama ikholjin a emi imu a engai lut bangin ama ho jong hi imole akingai lut hi ama honjong ei ho engai lubin hi zal khun khana lup goma dong khat na ni akhom the hin imazo si ki kop vai pi the hi ipau ki ba api lo ti lo adang akibang so hele gam sungu kyo mat na pau na gami si asamis pau to aba aji in sa pau athole akon je me nagoi agamu ba mun chon cho ma ko na honglu hi diu gin cha la omi aji chu gam khat chengom ki ho mo hil atamu ve pau chon chom tho hi bin agamu ba cheng ho kon khanin tibet lam taibet lam chon dan atu pi sa un kon khat hin lehir mi ton na sa in akilo uve atam zo hi himalaya thang dung tu a agamu malsa aning chonga ko na honglu hi heti chun asam phai cham gelevin umnamun alovin a hi snam mi ho chu angami se ma aw lotha rengma kezoma do bonpara chengmangnu tangsa tuhumi yachumi angjabu motoma tangte asiring mosang sange namsange ahive nago hi simlama hung a umun malama kona hunga a umin malsolam ningchonga kona hunga a ume nago hi british to mizo ho sangin anaki hema save nago hi masanglaya patna mi thunun noya khalo lopi pen le hang pe na ki he lunglen ta ni nam a hi ve british anadovun azolo diu a het nungun jong alungdam de povin a hi phatgom kum amu po bule koi jong hoi set gojing mi a hi ve ama ho namla ahin angami ho hi ana heldo amun Sir James Johnson te chun angami ho chu fit nga le injigi na ko na fit gup mi a hi ati thingthang mil a misang pen nam a hi ve British waipo daman chun angami ho nam anna khol na achun 1874 chun samana gungtunga angami te ase khanin athu sei hiti hin anasuni masang lai chun sonsagi ka hibin ka kowa ka honglu tilo chun sai pi gu ki jet a hi jengi sai tam be ase je in sai te ho chu athi ding te ngule ahong ki khom je bin hilai za hin athi ji be ati sarjim Johnston hin angami ho le New Zealand mi ho Mongolian che Maurya ho to akilo sa dan anaseye angami ho hi tu lai hin jong hat le on hi mi hat akitet naw chu mi lula a hi chule naw sen lu ala ule hi chu hat na sang pen hi sabana chu ni me ho hi aji chu gal kisat te naw sen le nu naw tapang ho kiven na a holai sung gila akoi jiu a hi kiven a holai sung gila akoi jiu a hi ita chu ni me ham naw sen ham lula dinga chu mitam ta tha a khusunga lu thu ngai a hi kusal ho bang chu khusung ko pi bul ham gamla hama umji wa hi chule asam phai gam dunga kol le thinglang mi jong abulu thui British ten ga lula ale ki bulu ho aphat lo dan ase pi ujong le angai de bovin hi api apu teu bangin hilna chu iman angai povin dundan khial ding him agyal povin hi
naga hol a nam chin pen le hang to pen chu kon yak nam a hi hum 1820 la ya chun kon rek hon melo an sim thei ta ve an British ten melo le gal sat na man cha sim thei chu ma ho British te do ni ding hi ding agin mo ze un kon rek ho chu kham na thei ka ni piom anani asun ahin do sa pha nun nam la a nam nim loi ta ahung hi ta ve kon rek ho le Nagaland malhum lam ning ko ya cheng a hi ve British te hi nago khut na tampi na thivin a hi 1974 tur bol hla ni son ni la thum nin James Johnston hi samutong alhung to win a hi chimuna chun captain Butler game te a survey chu anakimu to pin a hi kumhluna agam te azo chun naga ho mitam ta gol anaki se min a hi kumhluna agam te azo chun naga ho mitam ta gol ana ki se min a hi hinla British ten gamle lampi ho asem phat nu chu naga ho chun agamu wa umden ding ati zi wa asimun agin mowin a hi kum 1876 ol ha ni som ni le ngani chun captain Butler chun athil bol ho vedi ki dinga achi lain pangte khomola ana lamtinun tengchan khole mun a hi asu khani wa athi lo wagin hi chu mahaji chun akum ki nin anathi tai tangkul nagaho chu Manipur mal lama uma a hi ve ama ho hi meite ho le kolbor ma ho na khat be zong anazo khapo ve inla tangkul ho hin thado ku ki ho chu khat ve zong anazo khapo ve ku 1875 bul te pa chun British te chun agam tel survey apan ki ta bin a hi Jaipur assistant commissioner pa le lieutenant hol kombele captain begle chu ninu khu a nagam wa agal bol hon kining lovin ahin novin lieutenant hol kombele ahin puizo loi hon som nga zen an that nun a hi mi som nga zen an that nun a hi tule captain begle le mi som nga ana lemun a hi chukum chun takau pa hlasungin British ten phula anan ninu ho chu an ha lun sipai lu ana ta ho chu an na hlavin a hi kum 1834 tul bol ha chun MN Granier Nongonga assistant political officer nagahon phaigama Bengali ho amat nova sungkol ve ho ko ma azu uthu khol chen dingin khununga aga hlungin a hi naga hausa ikari mojema chun mi tha ho lu abuizin aki obo ajengin a hi khunoma naga hausa ho atambe se je chun Bengali amat nova su a zo nau thu ase ngam te pol a hi iti chun 1840 chun Granger chun sipai thing se aki puin kal sa din ache tai Granger chun naga ho an halin hausa phabi le se mang som khat tabang amanin a hi so chang ho chu che do ding ana bodi ta po ve kum 1874 el han som le thum nin Mr. Dam man political officer pa aspa chin a hi hin la Jotemo house pu chun kumola sipai phabe ana koizin a hi husunga pulpi sunga santri dingpa chu hodinga MN hi chun British te sipai hon chong akap thu un a hi hin la alam kai pau pen akap lem ji chun ama sun apoi jun akile ki ta ve
hi chan chu he tun a ethusim nagate ethusim eseyo aki tiang jong le ethusim dang nam dang te ethusim mo hi se ki diu ni chun youtube ma wa si thing cham chanela hi mi pi ho viewer so le adang dang ho jong kana mi te ho hong ru ni lang thusim ho ngai jing ding win ka hin te mu ve dum na che uwa no ta ben